дағы жүгей. Атыстаны көтелер. Та бен өрерімден теңгетілі бірте теңге кейістілер құты бұты оттар бітеме кілмітші құттардадылар. Алар! Үдуа бала! Олы құшығай бірақы. Оксе, төт бал! Олы құшығы түктәйін оғырды. Строительство загородного дома – процесс довольно сложный и требует хороших навыков и профессионализма. Важно знать, как должен выглядеть ваш дом, а мы поможем его построить. Строительная компания «Тетра» предлагает услуги по подбору и разработке проекта с учетом всех ваших пожеланий. Мы расскажем и подберем материалы и технологию строительства вашего дома. Сделаем выгодный для вас расчет сметы по проекту. В наших каталогах вы найдете широкий выбор готовых проектов. Здесь представлены дома под ключ для постоянного проживания, дачи для сезонного отдыха, бани и гаражи. Вас приятно удивят наши уникальные решения. Ждем всех на консультации. Строительная компания «Тетра». Принимаем заказы на строительство домов. Да, күндік өрәтшілер бет, сақабы сірі олықтықтыры, спорду сүгіретшілер, оқырдық айыран, беділен атылыр мағағына, Крупской 13 адреста жетіктен көхін кәлем білген Ленина сүрбе 1А адреста жетігер өрөбілі тоқтыбылы хоқ күрутыр әйіні күтәлілер, үлелер береметі әсапсырда 10 частан кейағыз частқа болар. Онантан күндік өрәтшілер біті спордынан жарықтан ачылары, спорду сүгіретшілері бұқа барығытын айыран, беділен атылыр мағағынер кәлін хүлжінген ұңырабы, тоннаттан бәғытігер. Сөрі сөпті бәхір таңағы ұлаңғыр, бәғыт тұрып күтін, жаген чәпдік оңырың, спортынан жарықтанын, оннаттан салғы, олаттар бұт тұстуларын көрі қайын. Ағырда айры спортивна канал суртатчылары сақа көңіл тұстутын сәңәрін көрәтшілер айырын ұстыр бөлігі Красноярскайға Иван Сергеевич Ереген барығы спорты бары ғыттан әйгені ұрыйдур айқалыр. Бүгін күрақта хебет еккес күні, бүгін финаллар бұд, онын ұтты олаттар бұд, өсі сүті хилақты келсен сақа тұстуыны сүгіриятчыларын сақабыт сенен өрдіқтара, көтүтіқтара ден бейге күскәріне біт. Она бұл бері тақсарығар күс көмі өбір тірек бұл бұд Тетра строительна компания барға. Мақтал бұл оқтың бұл күрдік спорды үйір урбанеттар бұдығар. Бейге спорт сүгіриятчыларын, онына канал сұртатчыларын аттарыттан барға мақтал бұдың терерді біт. Кенлер бар боланлар бұл күрдік үрдік тахымна бері бар болар, спорды үйір боланлар сетихи көйі қотуы кәлін ер. Дәрі дауыттар бейін кейлілі ақырғыттар бұтығар. Александра Копылова бейгеттен тананы көтіғар қапсығыларға бар. Севил Назарова бейін 5 кейліға кейхә баронсаны бұл жағыға. Онантан білген Александра Копылова көйер түгенігер баронсаны бұл жағар кіқтаныға. Өзбекистан көйін күтті көрсір. Нуру Хамат ден.
Dere Sasha Komiskaner erillen takkıkka. Kapsığı ağlamıta 1 minuta asta. Bu kamsanıga bal sıvatlar. Aksan 0-0. Dere üyetten bıraksan karar Özbekistan kıha. Bir bal. Kıhılmanlıktan tuştar Özbekistan. Kıhıgar Nurşat Nurmakamakka. Aleksandra Kapılova, Ivan Yerigin Kubagar. Ühüs kıttığı da bolar. Korutun. Behen kila kisi bite. Allah kıl mütçü diye çıta hoq. Sıddık atıgar ıtıllar narottar ikkalların atı hülge kıyılağa. Allah kuşugay bırakı bolla. 4 bal. Aleksandra Kapılova Allah kuşugay bırakını koddarda. Salgı ilitin bılcan ülelir. Aksamı 1-4 bolla. Salgı kireskelir. Atağın oluyan ölelen korar. Kim kimmiş kalacağızlık kireske köstür. De. Stoyka billediler. Bastıkı tühmek bütlemekten ara 4 sekünde kalan turutugar. Aleksandra Kapılova 1-4 sağından. Kapsıhını bahaya tutan yer. Nurşat Nurhamat, Aleksandra Kapılova kişilere. Ooo! Loğuçuga lampaşkanı ordu var. Ona salgı. Rastı kurar kadılı yoka. Bäbit kiren berdi bet. 10 sekünde var tolu yoka. 5 sekünde var. Bileme bitiger. Kutalla balığın yağı da bet. Aksamı tüs alttağa. Bileme tümükten ne? Tühümek tümükten ne? Raskayı hoq. Aksan üs alttağa bastıkı tühümek kenditten. Aleksandra Kapılova'ga kırgıtlarga sakabıt sürü süymerdeme komandatın sürün trenera kim işgala jezdikap onna sakabıt sürün Erjon'un süymerdeme komandatın sürün trenera Vadim Eduardovich Semyonov takkanlar sübemat edildiler. Dere loğuçuga beri otun oramot 2 balı horunu bu taksan üs ağıska valla. Üs ağıska salgı nakakkar giden karar. Kıspıt küste hoqtaq bolan Nakarvaniyaga kuttallaq. Onu bartın öydür. Aksan üs ağıska. 2 minuta hürbeh günde var. Dere össek ki bağlı horundu bu taksan üs ağıska valla. 2 bağlı berdiler. Aldı kaçak! На конкурсе приглашаются спортсмены весовой категории 55 килограммов. Dere aksan 4 ağıska valla. Minuta 4'den 5 sekunda kalın turur. Özbekistan kıyhayli bayar. Aleksandra Komiskaner. Utarı bolu kamanna utarır gem berekka. Dere loğuçuga de kössö tögörken niyet takkan aksanı 4 onga gordu bot. Minuta 10 sekunda kaldı. Aksamı 4 onga. Altta bal çorbaktaki kapsığını kıyın evet. Dere üstüde gülperi ottan kaniyette karın püter Özbekistan kıyha utarakandan ina gorda. Salgı kire sal bahgarılla. Aksan altta onga. Manna tolu yok budun nada. De aksan altta onga. 10 sekunda kaldı. На конкурсе победила Кристина Пономарёва. 5, 4, 3 sekunda kaldı. Aksan 7 onga valla. Tolu yok kanada. 3 bal çorbakta okbut. Da bıraksıga barmak budun nada. Onna bireme bitti. 7 onga aksanına kıyını hetiyen Aleksandra Kapılova. Gehengi programmaga baronsusa medali behen kilaga bıcahar bırabı ıllah. Победу в категории А одержала Александра Соколова, Республика Саха-Якутия. Alexandra Kapılova, Russia. Suntar eder keskillak tustuklara gelenler Yerigin turnirin köröste jallar Valerian Petrov salıktatından
Eder oğlar da karaqtara bilin umayar boğta. Bir de dulaqtara dağısta. Tühülgəğə Erdem Şara Stepanov Buryatiya, Yulian Grigoryev Saqa hera dağıstılar. Kaybıt 2 ergibgə taqığa. Bastıqı tühmək tüməktenlere sürbə gündə qalla aqsanılar ibbat 1-0 aqsanından. Yulian Grigoryev Buryatiya bir qoğugar xabırıtların yer. Onda da 2 baharılaq tühməqə bir küytəbet. Oğlatlar bilin sınyalan kenditten. Tuhalaq söbene manılanlar. Sıtı qamdanılar butun ortalık taqbat. На ковре А победила Bastıqı tühmək tüməktenle Erdem Şara Stepanov, Onna РЖБ Yulian Grigoryev kesilerger. Yulian Grigoryev bilgin Alexey Sergeyevich Nekrasov sağlıqtatından nәтижелері ağır. Onna kene bastıqı treneri Nikolay Romanovich Danilov taqanda söbə materiallerler, tünkillerler. Tan bağışlarga, qapsahaçılarga, qahan bağıra bastığı quruk, raqam balar, derada. 2 balı verdi, tonda qottalla balahan yakidi, koto qanada. Спортсмену 25 лет, 10 Da, qottalla balahandan tağısты bu, taqsamı tüsünü al bolla. Yulian bata albasan orarı. Kiden berdi. Da bilin akkerten olarga, bünüte tördün ağız sökünde qalan turar. Ya Yulian bilin ülülen qamsanan haqılığın nada. Berebe baranar baltıra müdaqalla. Спортсмену 20 лет, 10 из которых за Dara Yulian adaqtır, turan kaliyaqqa. Олимпийского Oğluğu şügödde adaqtan biramıt. Qallıbıt. первый тренер Onda bal beremek bitin nada. В настоящее время тренируется под руководством Николая Данилова и Алексея Некрасова. Bu qamsanıga bağlısıvadılar, münüte 13 sökünde qalla. Erdem Şara Stepanov 3-0 aqsandan innike her. Tonanca bilin Yulian küskölülen haqılığın nada. Aqsan bihi tosputuvar bolbadaq. Össö tögül adaqtır. Behem 5 sökünde qalla. Qamsanıqqa. На ковре Б победил Абдулкерим Абдулаев, Оренбургская область. Приглашаются Dördön sökünde qalla qapsı tümüktenlere. Магомед Мурат Евьянов. Adaqtan korar. Bireme barar. Çopçu bir üçüge yalbahan orurdak buduna. Köyü gelen çöp. 30 sökünde var. Adaqtan korar. Derede Erdem Şara Stepanov udara adaqtada. Da mantana bırakka atardıqa. Bırakka atardan koruyukka. Tardıqa. 10 sökünde qalla. De dağıttar. Balahan yavut ustu gurda. Aqsan üstüne alağı sökünde qalan turar. Bilgin bıraqsını gördü kanada. Baravalaqqa. Lampaşka vıt karanan hatamada. Össökki bağlı Erdem Şara Stepanov fırnar onun. Bastıkı ergir, bastıkı kesitiyer Yulian Grigoryev 5-0 aqsandan kayıttarda. На ковре А одержал Erdem Şara Stepanov, Республика Бурятия. Dere tühülgeğe, kıhıl mınlıktan Sakavola Vasily Grigoryev. Onna kino tarala hatçıta Çayan Monguş bilgin. Irkutskay oblağı komiskür, olaran bäte, amugunan tuvinis bolar. Baronsa medalini henkesiga, eme ulus sorgulaqtık dostu buta. Dere da Çayan Monguş adaqtır, onna ekki bağlı hornar. Salgı keres kölelir. Çayan Dere Çayan Monguş adaqtır, Vasily Grigoryev komiskene rolarınca Çayan ılbıdın hıktı bakka 2 bağlı horunda aqsanı 5-0 orada. Nakakka lölen korar. Deda sökki bağlı horunda aqsan 7-0 valla. Össö tögül nakattan aqsanı 9-0 orada.
Өссө төгөлөр гитен ақсаны 11 налыңырда Чаян Мангуш, онан Василий Григорьев бастықы әргерігер Чаян Мангушқа хабриттарда 6-15 келелақ олыттар бұт. Өс көберге кейсилерін түмікті әтілер. Дәрі күнді көрәтшілер бұ көберге Сақа ола Анатолий Никитин таққанырар. Красноярскай бұғыға Азарет Олимбаша вұқытта таққан кейсер. Анатолий Никитин білген Василий Петрович Уваров салысталынан әтчелелері ағар, ұғы келен федеральны округ республика, онна Россия студентларын баронса призиора, ан маңнагытын Иван Яреген кубагар сүрақтана кәлі, 36 кубак, 2 күнін үхіс кейсі таққа бәғыстарыттан. Отаралаға чықты отта бары білеғет, Красноярскай бұғыға Азарет Олимбашап. Коркен турнирин 2-тінші хүрбәт өт сыллақты хүргетін. Үрін көміс призиора 2-тінші сүрбә 2 хыллаққа баронсаны кәті жыбыта. Оқсы жар Анатолия тақтыр. Онна бір балы ғырынна. Анатолий Никитин бір налақ санынан Никита қысты. Азарет Олимбашап Дмитрий Петрович Коркен турнирігер. Ағу 16 килаға бір дойдылағаны Дмитрий Занидиновтың финаллавда. Онтан білген 2 кило допустаққа 7-19 килаға кәлін кесі әддерін көрі бітті. Олимбашап omsa тардылан қонды қанныттанлан үлелерін біле бет. Онтан Анатолий Никитин төттөрітін Олимбашапы қонды қанныттанлан бәті олы сүчігей қамылақ тұстуыны көрдірі хүджар. Ола құшуай қамдан ұларың отталыр. Теген әтші Василий Петрович Уваров әтейтін сүс бұрығын толыры хүджар. Олимбашап елі байын торы қамар. Әте балағынна Анатолий олыс сөйді көміскенне. Беремекқа бастығы төмек бүттіміктен әрі 5 секунда қалды. Бастығы төмек түміктенне. Бастығы төмекқа 1-0 санынан Анатолий Никитин қапсығыны бағайын ехер. Онына кенеқа сөбә ама бола тағыстылар. Сақайырын сөмердемі командатын сөрін тренера Вадим Эдуардович Семенов. Онына кене тос тренерінен үлелі хүджар Василий Петрович Уваров. Ақсан bir кетеннесті Азарет Олимбашап қапсығыған Никита қысты. Минута 4-5 секунда қалды. Минута 5 секунда қалды. Ақсан 1-1-ге. Анатолий Никитин Россия студентларын 2-тінші хүрбет өтсіллақты үлгетін баронсада. Республика баронса призиора, Дарни Vostok баронса призиора. Оқсы, 4 бал! Олы құшы өттіктәйіні қорда. Онда тұтамайаққа, қоттарымаққа. Оқ! Дәра. Аны бәбі кейрен берді. Kodokқа. Ақсан 5-1-ге. Kodokқа. Таспыдың әрен береққа. Дәра. 5-3-ге болла. Ақсан 5-3-ге. Салғы. Накаққылылер тұрыққа. Оқ! Ақсан 5-5-ге болла. 5-5 қақсаңға бейгі кайын ебет. 4 балла бірағыл ақпет. 5 секунда қалан тұрар. Деда Анатолий Никитин олағы жүйе бірағыны көрдірді. Растық тауыран көбей ақпытын сөпеті 4-5 секунда қалла. Білген бәтін қонмағандықтандылар зақаватынан үлелен надеті. Олимбаша мұстадардылыр. Ұтары болуққа. Бұманда собоян таққан. Балағынеттен Kodokқа. Елейтін төлеруден мүтчі тұттары қанады. Көтталла балағынна ажабыт сүрбә 5 секунда қалла. Дәрі бұманна. Унан береққа. Атағыттан тұтты бұд. 15 секунда қалла біраққа барымыққа. Төбіғынан да тола. Сытаған. 10 секунда қалла. Қапсы өтіміктенірі. Азарет. Абрақа тартылар 5 секунда қалла. Тұлы ебет. Тұлай. Онна 5 ақсаннан Анатолий Никитин кайыны тұсты. Анатолий Никитин. Азарет Олимбашабы кайды бұд.
Онна 2 сәргерге Никита Сушковка таққар бұл көйбіт бағыстар. Онан салғы Никита Сушковтың көрсөйға Анатолий Никитин. Ол бастықы сұрақтанар көріқті хетігер. Олы сүшөй қапсығыны көрдірді. 4 баллақ өттігі көрдірін. 5-5 қақсанынан көйлағынан тағыста. Сақа бағыстарыттан сүз сүрбі 5 келеға. Бұлырыңғы 35 Иван Жарегін кубағын баронса призера. Дмитрий Петрович Коркин бірейін призера. Александр Медвед 2 тоғыллақ финалиға. Никита Хабарап тағыста. Отарыла хатчыбыт. Гаджамурат Алюжидинап. Дәрі дағыттар сүз сүрбі 5 келелі бағыстарға кейсі тағыстылар. Гаджамурат Алюжидинап Дагестан. Никита Хабарап сақа хері. Алюжидинап Россия эдердерин үст төгүлләк призера. Алелиев турнирин призера. Кайылағы бола хаджыбыт Дагестан. Бұға отарыла хатчыта. Беге олбот көк мұннықтан Никита Хабарап. Отут бәхіс төгілін ұтылыбыт Иван Жарегін бұлырыңы түйілгетін бронса призера. Александр Васильевич Медведь Белоруссияға ұтылылар. Народтар иккадларынаға түйілгетін 2 төгілләк финалиға. Дмитрий Петрович Коркин турнирин призера. Сақа херин чемпионы. Уху келін федеральный округ чемпионы Никита Хабарап. Бастықы түйімәк төміктенері аға яқсы күнді қалла. Алюжидина патақтан көрір. Олғынан баран бұл бастықы түйімәк бет бір налақ сағынан төміктеніне білеген сыняланға олаттан мұнныққа тарғастылар. Никита Хабаровка Алексей Сергеевич Некрасов, Вадим Эдуардович Семенов таққандар сөбәлейлер. Дәрді Алюжидинап олы құчығай қамданын оңырды. Бәт түрген қамданын оңырын ақсаны үстін ал оңырды. Никита Хабарап үлелер. Отут 4 секунда қалла қапсы өтіміктен әрі. Гамзат Алюжидинап үстін алықсанынан көйенер. Қаннадақ сабат Никита үлелен көрір. Оларан біремәбет олық қыра қалла 15 секунда қалла. 4 баллақ бірағын ордық бұтына көйі кәлектақ. Бұрақсан көріққа. Бұрағылан көріққа. 5, 4, 3, 2, 1. Онна үс налақсанынан. Беге Никита Хабарап бұтын Дагестан бағаға Гамзат Алюжидинап үс налақсанынан бағая тұтта басты кәргерге. Ол кәміне беге ол бот. Анатолий Никитин 2 сәргерегер. Красноярская ола Никита Сушкову күтті көрсір. Никита Сушков басты кәргері. Азыре толын башап Анатолий Никитин кайылақтарын кәтәхін олар бұда. Анатолий білген 2 әргерін оңыры тағыста. 2 әргері әріме Красноярская бұға. Народтар иккаларына класста спорт мастера Никита Сушкову күтті көрсір. Беги олбот республика Уху келен федеральный округ онна Россия студентларын баронса призера. Дәрі Никита тақтыр. Анатолий Камысканар. Әдден берекқа. Сүрбә күнді қалла. Дәрі Никита Литин қолбады. Оқсы, манна балы, көк мұнлықтан беректі ақтарды. Олғынан ба Никита Сушковқа берділер. Ақсан 2-0 болла. Ақсан 2-0. Анатолий Никитин басты түйімәқті мүгінен олықтанға кейсі әддер. Никита 30 секунділі сәретінен бір балығында онына түйілге тағатты харан. Сыняланға бардылар. Василий Петрович Варап. Анатолий Тус тренері таққан сөбәлер. Онна Вадим Эдуардович Семенов таққан сөбәлерлер. Дейме. Бәрі Анатолий тақтыр.
Örüban taharıqqa. Araba yakında ta Türkiye'ye. Nikita. Avratına gölelir. Tamam da. Ekkan armıyda kalan turar. Tut. Bayka. Allah'a et. Tamam da. İki bal Nikita Sushkovka. Aksan 4-2 valla. Anatoliy bir balı la. Aksan 4-1 valla. Salgı. Kires gölelir. Bara. Kires val badaloq qara qalla. Kolba liyin. 2 minut qalla. Aksan 4-1 Nikita Sushkov qapsıgan Niki. Minüte 4-5 sekunda qalla. Aksan 4-1 Nikita Sushkov turar. Anatoliy Valentigina çölelen nada. Elitetten perivottaçı. Olunda belen boluq butun nada. Minüte sürbe günde qalla. 4-1 Bileme var. Ülelen olarga. Qandan beren turabıt. Minüte qalla. Qapsığı tümükten Aksan 4-1 Nikita Sushkov Niki. Olgana Anatoliy Nikitian bilgen. Küskölelen haqılan nada. Bileme var. Bätiger aranyan nada. Nikita bäten qamdan ötenemeyen qoranlar. Bu mannattan balılıq butun söp. Nerede? Adak butun oran taharda. 12 balı hırından Aksanı. 6-1 orada. 35 sekunda qallar. Nabandan Akırvaydan koruqa. 2 balı berbetler. Aksan 6-1 31 sekunda qalan turar. Beş bal. Begini kayıttan. Kayıtta. 15 sekunda qalla. Nikita Sushkov daqa kirebet. Turan kaleqa. 4, 3, 2, 1. Ona 6 Aksandan Nikita Sushkov Anatoliy Nikitina bahaya tuttu. Ondan salgı. Behege oturulahatçılar bıt qaydaq kisellerin katan tarabı. Bugünkü ökünge volatlar bıt barı ötümüktatlar. Hangi programmaga baron sonu onna köp kömeği hocahlar bıt ballar. Hep paulap suguriyatçıları hacalır. Sontar kerestak da. Sontar bäte da. Kaç sasakını? 9 da. Tustunan kasıl jartan? 4 de. Takoran kabing da. Atın kim jet? Algıs. Fyodorov Algıs de. Atın ödä. Ana onça halından yerigin turnirer kaliga var. Mata, şöyle betta kurakta hi korar. Evet. Malacağız. Ha? Ayran göster da ha. Ayran YouTube'da takınca. Ben bu iki tane çocuklar eski çocuktan latan ben görünce dostluk falan barang. Left dostluğu kadar tihanatı. Şöyle da. Alacağız. Valeria ngajar tananda. Tiranya kimi? Nikolay Romanovich kawagin dia. Evet, ketat. Строительство загородного дома – процесс довольно сложный и требует хороших навыков и профессионализма. Важно знать, как должен выглядеть ваш дом, а мы поможем его построить. Строительная компания «Тетра» предлагает услуги по подбору и разработке проекта с учетом всех ваших пожеланий. Мы расскажем и подберем материалы и технологию строительства вашего дома. Сделаем выгодный для вас расчет сметы по проекту. В наших каталогах вы найдете широкий выбор готовых проектов.
Здесь представлены дома под ключ для постоянного проживания, дачи для сезонного отдыха, бани и гаражи. Вас приятно удивят наши уникальные решения. Ждем всех на консультации. Строительная компания «Тетра». Принимаем заказы на строительство домов. Дара 2 күнмет полуфиналлара хағыланылар 6-15 келеләқтірге. Ариф Гаджияб Абдуллаев Калининград, Рамазан Физалиев Дагестан кесәжалар 2 алақсаннан. Ариф Гаджияб Абдуллаев қапсығыны кәйенігер. Ариф Гаджияб Абдуллаев сүрбі өз састырығадылы Россия дәрдерін кайылаға Россия ұлықын жонын бұрынсы призері болар. Антакені тұрылағачыта Рамазан Физалиев Россия чемпионаттарын призері Иван Жаригин төхілгетін 2 дәгілләқ үрін көміс призері, онын да білген. 2 аттақ Оллах бұғыстар 6-15 килі қайылара көхілкі мүйі бұджахар бұрабыларын көріққа. Ариф Гаджияб ұтырылағачыттан әдер Рамазан Физалиев тұстығыта балайды болла. Онын білген 6-15 киліға Россия чемпионы Ибрагимов фаворит бұғытына хыджар. Олғынан бәнде бұда олаттар. Олақын ұтарсы оңырар олаттар хыджарлар. Рамазан Физалиев тоғыта түйілерін бартын Ариф Гаджияб Абдуллаев ұтары көрсен ехер. Иккен армы өті қалла қапсы үтіміктен әрі. Бастықы түйімек қәкке бағылыл бұтынан. Олақан тоқта қапсығыны үтір қатар қамсанылар оңғылар иктер. Рамазан Физалиев адақтыр. Дәрі, онда мана тоққайда қамсаны таққанын көріққа. Рамазан Физалиев Иван Жаригин кубагын тұттан. 2 төгіл призер дұрығар финалға. Абриттарын тұрар, оны бұда хырыға финалға қардылырды. Олы сүші қамнанын оңыран ақсаны кекиетін нәді. Өссі төгіл атағын топытынан тұран кәлер. Ариф Гаджияб Абдуллаев Арастан әрілден албас оңыра хатыр. Ақсан 2 кеге минута төрден 2 күнді қалан тұрар. Ариф Гаджияб Абдуллаев оны бұттан кубик челлендж көтін түсті. Дәрі челленджі көрін барындар. Өссі бір балы. Рамазан Физалиевке беділер. Оның ақсан 2 үске. Рамазан тоқтабы көшсі төгіл атақтыр. Ариф Гаджияб мантан. Лампашқа күрдік албағы олыс сөйдің ұратшы. Олғынан бәнде Рамазан Физалиев өссі бір балы бін ақсан 2 төкке болла. Рамазан Физалиев көйлақ балаларын көміскер. Қолы құчы көдеттері көтін өссі 2 балы ұрынар. Оны құтталла балағын атытта. 2-6-ға болла. Ақсан 4-5 секунды қалла. Бай опыттақ Рамазан Физалиев 4 бал төр бұқта қарыллақты көйені әр. Демантаны ме білейін бірақсы болары олы. Өссі 2 балылары бәткері қалын хүджар. Үрбі 9 секунды қалла. Ақсан 2-6-ға. Дәрі Ариф Гаджияб бірақсыны көрденірер. Рамазан Физалиев өссі төгіл адақтан 4 балы ұрынар. Ақсан 2 оңы болла. Рамазан Физалиев бәті мұғынан Чечен оларын Дагестан қасап үрттің осколатын аспыт бағыз. 10 секунда қалла. Таманна Рамазан Физалиевтен ағыс балылар. Невозможно деханадан учил. Это Хабир бал. Ариф Гаджияб Абдуллаевка 3 оңға. Собир балы берділер. Ақсан 4 оңға болықтақ. Беремене қолбоққа барыда. Табылу қолбамаққа тұрар. Олаттар 10 күнді керістілер. 5 күндені тоқтатанlar.
Onun 4 oğuңaq sanынан Ramazan Ferzaliyev ühüs tögülün Ivan Yerigin kubagın finalihinden tağıstı Arif Gadjiyap Abdullayev Baronsa medali vajahıga. Lere tühülgəğa 6-15 kerek kes bolu finalıgar kelebet Baltıra minüta tostobuttar 30 sekundalaq sereti Çayan Manguşka berilinne Rusya çempiyonu Andaydo Sürbe Üstərigadlı 2 tögüllək çempiyonu İbragimov bilgin 10 hükündenen kapsıgan 2 daqiqtaq. Final çemperigar İbragimov Eldar Ahmadudinov 9 oğuңaq sanından bahaya tuttu. Olus tыңahınақ kesi astı. Aksan 0-1 kökmunduktan İbragimov kapsıhını gayani her. Çayan Mongoş Dmitri Petrovich Kortken turnirigar finalga 6-15 kilabaz Gadji Magomedov kahvurittaran ürün kömüs medali bu da. Onu tahınan Jokuskay Korakka 2 tahınca sürbet 4 yıl ığımı yıgar ıtıllı bıt Rusya studiyanların çempionatın gayılağa. İbragimov Loğuçoyda adaqtadı. Okse, onna biyahattan barağın oran 2 bağlı hornar. Aksan 0-3 bolla. Okse, dara İbragimov 5 gol adaqtadı. Mastığı tüymaqtımıktan hürbə hükünde қалын тұрыр. 2 bağlı horunna Aksan 0-5. Okse, sökkü bağlı horundan Aksan'ı hettan ulan orada. Dada herhallah. Kamdan yılların oran Aksan'ı hettan olgan orada. Tos trenere onna Dagestan Sümerden komandatın sürün trenere takkan Sübeliller amalılar. Ondan bilin İbragimov okey tüganigar 6-15 kiloga Dagestan finala buluğa. Tыңahınaq final küter. Ramazan Ferzaliyev onna İbragimov. Ol kemga Çayan Mongoş Loğuçoyda adaqom sankira. İbragim kamuskener. Dada atağın Loğuçoyda kamuskener. İbragimov. Nere Çayan Mongoş 2 bağlı horunaq san 2 hettaga bolla. Dara kires kalite qalbata. Bir bağlarının aksan 2 qısqa vallahi. İbragimov nakatların korabet. Stoyka vallahi minuta tudağı sekunda qalan turar. Çayan Mongoş İbragimov kisilerger. 2 qısqa. Minuta hürbə hükümdə qalla. Aksan 2 qısqa. İbragimov qanda dağını qısabat. Руку смотри, переведи смотри на руку. Вот так, да, вот так, хорошо. Вот так, вот так. Nara, şurada böyle taktır. Ağız turganı kirer adakta. İbragimov. Ramazan Ferzaliyev. Razminashna zonaga diyen. Kim qaydaq kiyserin yörete olar buluqtaq. Tığınılan baran. Dördün hükümde qalla. Qapsı hütümüktenere. Хорошо, вот так, здесь, вот так. Вот так. Стой, Ибрагим, вот так, стой. Össä bir bağlı horunda İbragimov. Aksan 2 toğuska valla. Össä tögüle taktır. Аккурат, только заковён. Обмани вот там.
Вот так, хорошо. 5 sekunda kaldı. 12 9 sandan erellek kayını hitiyen İbrahimov Ivan Yarigen Kubagın 36 tühülgetin finalı kartağısta. Onda Ramazan Ferzaliyevi gıtta sarsın köhül kömüs medali bıcahıға. Категории до 65 килограммов. Молодец, брат, молодец. Братишка, молодец. Gerçekten bir ortar bilgin nebitiger Александр Богомоев турар, оннан были слухи о том, что возвращаетесь на ковер. Что случилось? Вы были заявлены на 65 килограмм. Не, если честно, не заявлялся. Там сразу, в принципе, сказал в начале месяца, что не бороться не буду. Потому что стартов не было, стартов мало. И как бы, не подошел еще в той нужной форме. Тогда когда увидим вас на ковре? Я думаю, скорее всего, в Якутске на федеральном округе. В середине февраля. Понял. Якутские болельщики вас ждут на празднике Капсагая, Хангалас Капсагая. И давайте про Капсагай коротко. 30-го вылетаем к вам в гости. Вообще как бы рад всегда приезжать в Якутию, потому что в Якутии любят, ценят борьбу, знают от мала до великой девушки, дети, молодое поколение и взрослое поколение. Все борьбу знают, так что всегда вдвойне приятно приезжать и у вас бороться. Разница Капсагай, либо вольную борьбу. И хотел спросить про Льва Павлова, про Константина Копрунова, в общем, по якутским борцам. Вообще, в целом, я посмотрел вчера якутских борцов, очень прибавили, хорошо прибавили, прогресс есть, но, видимо, я так смотрел, анализировал, думаю, все, далеко не надо ходить, все в тренировках, видно, парни работают, тренируются. И пожелания якутским болельщикам? Якутским болельщикам вообще желаю добра, чтобы они не переставали, также любили борьбу. Спасибо. И вам успехов. Спасибо. Залга кидди бит. Финалга частан урдук балтара час бар дейка. Вот келендер арыктар яһын ораллар хасын кешерта оттар. Хасын тустуктагы оттар бит Николай Сипсеп Нургун Сергин. Яһын ораллар агы саңар частан хасына яһындан ыктара. Турукка туту бәне. Финалист 65 килограмм. Ибрагимов онна Рамазан Ферзалиев. Харсын Сақабе Остортан Нургун Сергин 92. Николай Сипсеп Станислав Сивновая 54. Оны тахынан 97 килога Максим Толмачев кисега. Кыргыттар бытыгар Россия
Сүрбөстөргө да призерка Лилиана Рожина Мекисия. Николай Сивцев, яны көрөккөр. Норма. Ровно 2 кило ден көрдө да тоста. Чатка болбут. Сын болбуттан. Кайыны күтөт. Александра Капулова, Белоруссия Ребикованы кытта бастыкы паранан такыга. Нотта билген. Этен канун оннора хаджар, открытие хаңа боло турар. Лилиана Рожина калан разминкалына хаджар, хасын тустоктак 6-9 кило. Кыргыттар бит 3 күн арасы яһаннардан туһуннулар. Бүгүн 2 кыз бронзаны быжар. Ал кеннеке фон Александра Капулова турукка кире хаджар. Дели яһан ноңрар. Севил Назарова Татьяна Новига кытта бронзаны быжактар. Артур Чабадаев Абубакар Муталиев кытта киссектак 5 кило. Севил Ереген турниригер 2 тынча сүрбә 3 сыллакка бронзаны кеппете. Константин Кабарнов 5 боларыгар. Анантан билен Татьяна Новига кытта киссерин көрөк бөт бен 5 кило. Лили Калан Александра Капулова камыла хаджар. Тарчы тәңге камсанар. Дәрәдә готтор 36 түгүнүн ытыллар Иван Ереген төхүлгәтен. Кыргыттарга 5 килога бронза медали быжыгыбыт сагаланна кыһыл муннуктан 1 дойдулак быт. Александра Капулова тагыста, онна кенени утары Белоруссия кыһа Ребикова. Первый раз такой жгучий ветер был. Дәрә капсыгы сагаланна бастыкы бронза медали быжыгыга 5 килолактар. Александра Капулова бәһә улустың аһыннак киссиге финал чептерге хабарлар буда. Оксай Аллах чөйдүк переводтамы кеннер барастыбыт. Нахалларыкка минута 4-5 секунд калды бастыйты хөмөктүмүктенлere. Аксан 1-0 4-5 секунд калды бастыйты хөмөктүмүктенлere. Манда тәңгә хүсөккә собуян такка 30 секунд калды. Капсыгы бастыкы төмөктүмүктенлere. Дара Ребикова Виолетта балы хорунна 91-2 болла. Манна партерге үлеге беремекка көмүскенекка. Элибитен баджата. Тулуябыт. 10 секунд калды басты төмөктөнөрө. Барбап. 5, 4, 3, 2, 1. Время! Время! Ката время бар болла. Аксан 1-2-ге. Мастер спорта международного класса. Аксан 1-2-ге. Басты төмөктөнө. Региональный центр. Онан да билем 2 баһарлак төмөк болууга. Ксения Станкевич, бронзовый призер чемпионата Европы. Александра Капулова, Вадим Эдуардович Семенов, Ким Мышкала жезин каптаккан сөбө материеттилер. Опа! Лох жойда тактамы дикки балы орунду таксан 3-4 болла. 2 минута калды капсыгы төбөктөнөр өлөлөккө. Александра Капулова представляет команду Республики Саха-Якутия. Аксан 3-4. Минута 5-2 күндө калган турар. Тренер России Колодезникова Кимыча. Синим трико борется мастер спорта. Дәрә, Виолетта Ребикова тактан 2 балы орунна Аксан 3-6 болла. Бу балайнаттан котокка. Әдем ерекка.
Allah balahannatan. Otok algınan baylibitin elite sünni yokta. Beletta Rebikova Aksan Usagaska. Onna üst ağız aksandan köyen yan rastık köyen. Violetta Rebikova. Bihige kısmıdan Aleksandra Kapulovan'ı bahaya tutta. Onnattan baronsusa medalihin kisiga bert köhülaktık. Behis mestaga tigistibit. Hatta Aleksandra Kapulova. Ya onnattan kısmıtır Aleksandra Kapulova'ga inniki kurakta hilalga setiyini bağırı kayın. Bu kayıttarıttan seyetteren ulakan kayılar kele turdunlar. Derada ottor 5 kilaga baronsa medali bulcahıga saka köye Sevil Nazarova takkanlar. Kim kimiş Kaladeznika parılından. Yoxmunluktan Sevil Nazarova Rossiya. 5 tugullah prizor kata. Ivan Yarigin tühülgetin prizora. Bəhə Olu suçu ikisini ortalata. Ondan final ağına kisilerge Kaya Nihammet bir tügenge Mütçü kaçça tuttanmıt. Rastık habrittar buput Anastasia Skirenkaga. Aksan 01 Gökmunluktan Sevil Nazarova kıspıtın Nikita Gısta. Tatiana Noviki Libayan ülelendirir. Anna Komiskanekka Aksan 1-1'ge tenneste. Tatiana Novik kapsaygan niki Sevil Devliyin sanyalan kenditten. Hayatar dağını bəyətə Fabilan tuttar albastarına orodiyan küske erinen küten turabıt. Kapsayı tümüktenlere minüte 35 sekunda kalla. Sevil biligin Saratilaq sekunda tümükten nanniki takıqtaq. Onuttan kehibet kamlanıların Durlaçı kamlanıların korukka. Dada Tatiana Novik'kan niyet takkan aksanı 101'ge orada. Dara Sevil mandan akarvaydın hep. Elitin bacağın hatar. Minüte 9 sekunda kalla. Aksan 101'ge. Dara Allah sudah takkan olurdu bu dalgınan baran. Tatiana Novik utar kamlanı orada. 5 sekunda kalan turar. Sevil bəyətə kamlanıların kördə tölür. Allah sudah takkan oluyan. Ket balığırında Aksan 105'ke valla. Mata kotlarımıqqa. Össü biddə. Zabigaydan orada putuna 2 bal kaliyaga. Kireske laka. Atakan tardeka. Ergedeka 2 bal bar. Aksan 3-7'ga. Dara Tatiana Novik bırakır. 4 bal. Aksan 7-7'ga denneste. Sürbe hükümde kalla. Dede otur. Sevil. Hatta Aksan'la haberlerin yer. Bu tek balı birbirinden. Dara 1 bal bar. Aksan 7 Ağustka. Sevil'in 2 Ağustka. De bileyim anna dolu yok bu donlarda Ağustos günde kalla. Dolu yabat. 5, 4, 3, 2, 1. Onna 7 Ağustka sannan. Sevil Nazarova. Kıspıtın kayıtnan ağır dalibet. Onna salgı. Tostu butun koran yebet. Поединке победу одержала Sevil Nazarova, Республика Саха-Якутия. Dara kündü koraçılar 5 kilaga. Kuhul kümüs medali bıcığı sağlanla 36 Sivan Yarigin kubağın 5 kilaga. Çünkü dugadım bıcığı asla lep bağlapsa kahira naçın monguştuva. Köybüt 36 kubak kıyılağının buluğa. Bu olatlar beybeler gıtta koşuyulargar. Aksanlara 1-1'ge. Bastıkların Rossiya hürbesterigadlı finalı koşubittere onna. Naçın monguş bahaya tupuda onton. 2 hınça hürbet ötsüllaka. Lep bağlap Moskvaga Rossiya çempionatıgar.
Naçin Mongohu bütehek sökündülerge kaçırgağa tübehinleren köyünü setispite. Ondan bilgin kapsıhı kayda kamılaqtı bararın körüyük büt. Lep bağlap Andoydu ederderin ürün komisperizora Avrupa ederderin köyülağa Rusya ederderin iki de bullaq köyülağa Улахан jonga Rusya ürün komisperizora Otodarlaha çıbıt Naçin Mongoş Sürbə üstərigerdilə Andoydu tühürgeten köyülağa Sürbə Onu tahinan kene Rusya çempionatların ürün komisperizora bola juta zavurugu yapkennetten Ekken Perdalimpiskay Rusya ürün komisperizordara Sıspapollaqna Naçin Mongoş yarıgın medalin ketelik Ondan lep bağlap bılırın yarıgınga Üst ergir tustu buta Bıyıl nomno finalga da kahıncar 30 sekundalak sereti berilinle Oksa jara lep bağlap balaqtan 2 bağla horunna Aksan 2 nal Minüte hilbə hükünde kalla bastı duymaktı müktenlere Ulala Ariyaka Bar 2 bal bar 4 bal Österide Bakatsa Eri Kumal guduk Aksan 4 nalga Aksan 4 nal Через Галина 4 балла борцов синий трикот, 2 балла борцов красный трикот, балл борцов синий трикот. Через Галину. Aksan 4-0 bastı duymaktı müktenlere 4-5 sekunda kalla Травма. Ну. Я сейчас самый упор на Россию сейчас. Bastı duymaktı müktenlere 30 sekunda kalla 4-0 aksandan erellakты köyün evet Ergen berekka Я думал, Lep bağlap taqqabada tüylge da örüktenmede Toqta hoq 15 sekunda kalla Bastı duymaktı müktenlere конечно, но если ничего такого нет, конечно, тогда ладно. Спасибо, вы меня успокоите. Bastı duymaktı müktenlere aksan 4-0 Lep bağlap indiki Sınırlanga oğlaptar monlukka bardılar Lep bağlapka Vadim Eduardovich Semyonov Ванна кини туш тренера, магнайгы тренера Николай Романович Данилов таккан сүйрәмә бердиләр. The winner and the bronze medalist in the men's category of 57 kilograms is Артур Чемодаев, Красноярск region. Дорогие друзья, у нас в зале внимательно следит за борьбой олимпийский чемпион Павел Пинигин, Советский Союз, Республика Саха-Якутия. Дәрәк кес баһарылах төһмә 3 минутта тағаланна. Леп Павлов Начин Монгош кисиләргә. Аксан бары беләр бу күрдек 4-0. Леп Павлов инники. На центральном ковре в красном углу ковра Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. Мастер спорта международного класса, 20 лет, борьбой занимается на протяжении 11 лет. Лучшие спортивные Дәрәк кес төһмә 4 секундта астах санулар ибат. Леп инники. Серебряный призер первенства мира. Бары болғым табарта Б көверге Начин Монгош бәтін захватын көрдір Левите захваты білер Оқ дәрді засептан көрір Бұл захваттан таққақар ген берекқа Мүніті 5 секунды бар қапсы өті мүктенлері Бастықы балы Начин Монгош ұрынна Ақсан 4-1-ге Победитель первенства Европы.
трехкратный призер. Нера наче мангуш либайын леләнерер. Бу мантан кене албастарның орталачы. Аракта хос болока. Минута 5 секунда калла. Капсы өтүмүктенер. Нера лебадактада. Лебадакка кирер туан келека. 2 бал көкка. Аксан төтүскө балла. Аксамы төтүскө балла. Ой, либиден мулжатып. Мамна макака. Эргиден көрөзөп турабат. Турабат. 2 bal maçın manguşka. 2 bal. Dada bu koğanda kıvata berdi bet. Aksan töt settaga. Tabloga aksan töt settaga götürür. Dada tengahın aksına bolunur. Minüte 2 günde kalan turar. Manna kesi bolara küdürlü bir de. Daların ne kadar? 5 sekunda kalla. Aksan 4 settaga. Naçı manguşenniki. Dabeli lefilelen nada. 100 bal çarpaktak. 35 sekunda kalla. Aksan 4 settaga. 30 sekunda kalan turar. Dali fileleka, kolban okka. Bireme baranar. Kayı yang kapsanılar bütün okka. Sürpe sekunda kalan turar. 15 kalla, jabilin bırak sebrir. 1 bal, lepalap kaksan. 5 settaga, 2 bal nada biyaka. Omar Khalif. Da! Or! 5 sekunda kalla. 4, 3, 2, 1. Onda 5 sekta kaksanınan Naçın Mongoş Lepavlava bahaya tuttu. Tıva yoldaçılara da küske rudullar aykallılar. Ota kayda kınak putayı kapsıha ata kapsıha. Bir tügenten Naçın Mongoş elbek bağlı komudda. Ota beyli ovaga anıgıskı kisileri gerçeğini bakarak kayan. Allah suçuga kisileri koddaran bayılgı tühülge ürün kömüs medalin kederçestenine. Международного турнира Минвада Ярыгина весовой категории до 57 килограммов. Начну с победой! Волевая победа! Прокомментируй сам! Спасибо большое. Ну, так сложилось, что именно в этот день смог выиграть я. Но, как вы все видите, все это считывается на миллисекундах. За долю секунды можно проиграть всю схватку. И я очень рад, что сегодня посчастливилось именно мне выиграть эту схватку. Это борьба сегодня мне, завтра другим. Это такой вид спорта. Насколько тяжело было сдерживать последние минуты, секунды? Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре. По возможности пытался себя как-то успокоить. Было несколько моментов, но чуть-чуть сдержал себя, чтобы не рисковать. Награждается Надежда Буланая, Республика. Ну, как пятничная вечерняя схватка. Но победа для вас значит на этом Ярыгинском турнире. Это для меня очень такой значимый турнир. Я сегодня очень-очень рад выиграть именно этот турнир. Вот, посмотрите на зрителей, сколько людей собралось именно с нашей республикой, чтобы поддержать наших земляков. Ой, чуть-чуть рад, что обрадовал своих земляков. Поддержка болельщиков ощущалась? Ну, на ковре я оставался наедине только с Львом Павловым. После гудка чуть-чуть ощутил такое. Какие дальше планы? Как старший тренер скажет, так и будет. За второе место награждается Ульяна Тукуринова, Россия. Просто спросят. Ульяна Тукуринова, Россия.
Көрін оғыларға. Брат, удачи! Спасибо. За первое место Покажи там, борцовку покажи. Анастасия Сидельникова. Вот на видео. Россия. Да, вот. Никитен чемпион болуқта олаттар. Дәрі дауыптар 6-11 келеға баронсаны бұл жағыға. Имам Умаров онына бейге ол бот Александр Авелаптағысылар. Дәрі 6-11 келеға баронсы медалі бұл жағыға. Имам Умаров Дагестан Александр Авелап Сақахира. Бұл олаттары бәхе күнтімігінен Завуругу яббахия тұтатылабыта. Александр Авелап Дмитрий Петрович Корткин турнирын кайылаға. Александр Медведь турнирын кайылаға. Дания Восток түйілгетін кайылаға. Онтан ұтарлаға чығыты Имам Умаров Россия дәрдерін кайылаға. Жокускайға ұтылы бұд Роман Михайлович Дмитриев төрәбіті. Әтті 15 сылығар анаммыт. Лохан түйілге 6-11 килә кайылаға. Онын да білген күстақ көйдің. Ол кәмге ақсаны Имам Умаров 2 алыңырда. Керескелелер Александр Камысканар. Стойка! Балаханеттан котта 13 секунда қалын тұрар. Дәрі Александр адақтады. Тұроққа! Тұран кәл! 5 секунда қалла. Ақсан 2-0 Имам Умаров боқапсығыған негер. Береген бағарылақ 2 стүйім ақкүйділер. Также победитель международного турнира Дмитрия Коркина. Александр Авеловка тұс тренера. Владимир Григорьевич Яковлев, онына сақабыт сірі хүмердімі командатын сүрін тренера Вадим Эдуардович Семенов сөбәма болылар. Білген онына 2 бағарылақ түймәққа оларын келдіректірі. 2 минута 10 секунда қалды Ақсан 2-0. Ақсан білейін дағыны қалбарқай. Имам Умаров адақтыр Александр Камысканар. Мантар кедеқай 2 бал. Александр 2 бал. Қаттақ 2-2 болу өді. Ақсан 2 минута 5 секунда қалды. Nereye be bir takımı taşı bağla binebet. Nereye gireyim orada? Aksan 2 dökü valla. 2-6'a. Minüde hürbağız sekunda kaldı. Stойка! Стойка! 2 баллы синему! 2-6'a! Эй! Куда? Ақсан 4-6'a болла. Тулуяған! 2 балл Ақсан 7-6'a болла. Қандай 7-6'a да? 6-6'a болуқта ақпадақта. 5 секунда қалла. Жада. Александр Кугартан хан кәлбет. Білген біраз көметін ады болар. Ақсан 7-6'a. Толықтың түңағында кесі болу тұрар. Давай, Аллах, соберись-ка. 4-5 секунда. 1 бал торбақта Имам Умаров қапсыны көйінер. 35 секунда қалан тұрар. Имам Умаров адаққа кетбеді Александр көрсен оларар. Көміскен еққа. Сүрбе хетті күнді қалла. Ақсан 7-6'a. Бағарыныла қамсынылар бұдан көйі қамсыныны оңырорға білеме бар. Бидді чөддік. Лоб бачы оңырық бұдыннада. Дәрі тақтаты бұд. Тұран кәлекқа. 10 секунда қалла манна оңырық қанады.
Артистка Александр Авилов кайнедер. Onda Boronsa medali Sakayrin Sümerdenme komandada yarağalar. Alexander Avilov. Dedor, olaqtığa nakisi bolla. Debilin onna katılağını görüyortara. Katılağını görüyortara. Alexander Avilov. 36 Ivanya Rigel tühülgeden Boronsa medalin keterçestenna. Alexander Avilov. Olus üçüge kayını heteste doğutlar. Александр Авилов, Республика Саха-Якутия. И завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмма. The winner and the bronze medalist in category of 61 kilograms is Alexander Avilov, Russia. Dara. Şunda doktor beygin bitiger bıyılgı 36 Sivan Yarigin Kubagın Boronsa prizörü Alexander Avilov turur onnattan hanatan isteka bıyılgı tühülge yaka kayda kastay. Olsun üstü gelgen kadar eren kebidin kadar. Tar bilin Rızak bardak katok kudur yok mu? Böyle kartacılar niye kudu? Barak jakpatta. Onu koyayım var. Sarısıyım. Kalaca. Erelledim be ver. Atak. Şu adı var dörtte. Dostum. Bu hırıga. Evilli vakudu. Ataklandı onunla ben. Hatta bu final ka. Tretye. Dokudu. Arıl eta. Adda kakla otamu. Doch, vernos. Alır al. Bu günün yine be uduyan barantan tül bit barada. Bağır onluk bar bolon hep. Oh. Hatta bir badam ben hiç. Bu gamda. Tastur. Antal tane. Tis perdon hayata. Ota bu Ivan Yarigin Kubagar kanlık kapsıhın. Ben belediye yine nere kanlık astay. Manguş bu. Keci revanş. Alım üstte katlarım bana. Tak kehilak pa hak dia jinak ibu tu mau sesuatu dah. Atak dokper. Kalau nak kelang kita ni tu. Dokper tu test je gitu. Onda Alexander be Olabramanna sorak kodu istebe Dagestan ve Ostura kalene inkamela utrajan tol dağına yaka 240 beğer erer kühnösü 200 komattaga bunu. Tak has bitter je gitu final ka. Bu final ni da. Haral tutan takapın kita. Yang ka bidim hem bitter evneme. Tetragaz tapına anga ka santu bitter de odara. Bir kendi ver hacı da. All torala da. Onna ajina jinin hamman onna injen tu orana. Atak. Ada tokpo butain saja. Bastan tusan takama. Sene takka. Aha beda kelang kaya udah. Okonistan pasti namun tawal takamnya. Anton zanit dah udah. Okanten mongustun stupun kenta. Kiai. Ada juga anga kelang krisalan deh. Tapi terakan nyut kelang ol. Bir kita. Kim Abdurrahim aptena. Torala utawan bilimette je gudu. Kamera orta göstereceğim. Ya onnat Alexander bu Yarigin Kubagar belemnenin kayda kastay yahan tüherite onnatan bu kırıkta hige belemnenin. Bu kırıkta hige belemnenin. Çalışıyor diye hasta. Etten gırıkatlar bağlardı bastan. Bu tohta kabıda kırıkta. Onu tohkalı bastan yiyip olamam. Panjanitas bol halanlar. Onna hubota kontrolnya swakalle. Itu dan teramanta. Hayatım. Sitten kellimne gitu. Ya onnatan össe egen bilgen hukilin federalne okruk çempionatı karab polo da. Hoq polo skri. Pucuk kellimne. Pucuk kallagan de. Aha, tarskay bolot. Anton Medvedev kutanda. Alexander Medvedev rahbıta kühün. Fevral. Он киску. Ata. Ata terene kıtı. Bakayda litre bamya. Ya onnatan bu johun kayıgan kimyaka hanı kan bagaragını. Toh partoh. Triumf letter gitti. Ustalar bitigar. Toh trener bitigar pasti trener bar. Bunu şovya Vasilevska. Terapitler bar. Tavarista Bart kamlar bu. Direktmen bar. Ubaydar bar.
такой спад бахама поддержка нами. Да он Александр Ники курахта хилергер өссө тургуран туранган өссө шуга чагалкай кайлары белахти тураргар багара. Дара ол камга 11 кило финалыгар. Муслим Мехтихана бонна Завургу Евкаршехеллер Дагестан тосту госполатын митилләчләре бастыгы дүймәккәндә Завургу Евке налаксаннан капсыгыны каяне. Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион. Дара Муслим Мехтиханов ярыгын турнирен төхөлгәдән каялана тақаҗыбта Россия чемпионаттарын призеры, онтан кинотарларчыда спорт җөләк мастера. Токиодагы Олимпийский ойын каялага андойду каялага Завур Угуев 2 алаксаннан капсыгыны каяне. Завур Угуев тренируется под руководством Шени и Наримана Тимуркова. 2 минута 15 секунда бар. Муслим Мехтиханов Завур Угуева тактаһыдыр. Манна гene билген бу түгәнтән 2 балла хорнон сөп. Хорошо, ваха. Молодец. Ваха. Все четко, давай, Динку. Шаги. 4-5 секунда калла капсыгыга. Расслабиться успел вару. Левый кой. Руки! Дара Муслим Мехтиханов küskәләләр Ахсан Налыш 30 секунда калла капсыгы төмектәнәре. 11 кило китәнчә хилбәт өтсел төмегеннән. Завур Угуев Россия чемпионы дөгатын буда. Дара логошойда переваттан Ахсаны 2 скорда 13 секундала камсаны оңорор. Я билем манна накат оңорон көрөсөт. Ага сара күндө калла. 3 2 1 2 3 Ахсаннан кыйны этен Завур Угуев отуталтыс. Иван Ярыгин түлгеден кыйлагынан тагыста. Ол гына ман кыйы жапчакатик келбете. Олус ыраханнык берилинне. 2-3 Ахсаннан Завур Угуев быйылгы түлге кыйлагынан тагыста. Этот момент было головой, чтобы не отдать. Так и получилось. На самом деле такую ошибку сделал в конце. Было очень опасно. Хорошо сумел защитить. Слава Богу. Понятно, что любой финал бывает сложным. Ожидал, что настолько сложным он будет для тебя сегодня? На самом деле сегодня очень сложно дался мне финал. Соперник достойный. Честно говоря, давно так не боролся. Привыкаешь к категории до 61 килограмма? Вот сейчас привыкаю. Нужно побольше такие схватки делать, чтобы хорошо уже чувствовать в конце и, в общем, хорошо бороться. Чувствовать кайф. Я знаю, что ты любишь бороться на Ярыгинском турнире. Я слышал, что ты любишь бороться на Ярыгинском турнире. Это правда? Конечно. Это уже мой 5-й турнир по счету. И 5-й раз сумел достичь высшей пробы. Спасибо Красноярску, болельщикам. Тепло встречают, тепло болеют. Все для них. 5-я победа на Ярыгинском, но видно, ты или от усталости, или, не знаю, такой, особо не испытываешь радости. Почему? Я рад, просто и усталость. И на самом деле чуть недоволен своей схватки финальной. Есть над чем работать. Завур в одной из первых схваток турнира повредил ногу, я так понимаю. Сегодня сказалось это? Когда проходы делал, мешал на самом деле. Я думаю, пару дней пройдет. Насколько это могло повлиять вообще на исход поединка? Я думаю, когда уже на ковер выходишь,
об этом не думаешь. Когда мы летели сюда, ты говорил, что 61 категория, грубо говоря, больше тебе нравится, можно и кушать, и бороться, уже про вес можно забыть. Насколько это приятно, хорошо? На самом деле одно удовольствие бороться. 61 килограмм, не гоняя и более свободно себя чувствую. Одно удовольствие. Можно сказать, что ты надолго закрепишься уже в ней? Я думаю, да. Поедем на Европу, а дальше уже будем планировать на мир. Здесь ты в качестве капитана сборной Дагестана и вот 57 килограммов в твоей родной бывшей категории мы не смогли завоевать золото. Это дополнительная ответственность на тебя накладывала, вот чувствовал на себе, что обязательно надо? Конечно, чувствовал. Мне уже самому было интересно, кто выиграет. Интересная схватка финальная была. Ну, нашим ребятам молодым нужно набирать. Я думаю, на сборах будем работать, и уже хорошие схватки появятся с лидером. И, наверное, традиционный вопрос, что дальше? Будем готовиться на Европу? Дальше Европа. Цель туда, будем готовиться на Европу. И, кстати, пользуясь случаем, сегодня моего тренера день рождения, хотел бы посетить эту победу ему. Так. Поздравить с днем рождения. Да. Поздравляем. Победа для Шемер Шемеева. Гәрі ол кемге сәтті 10 келелек бағыштырға. Бұрынса медаль бұл жағыта сағаланна. Минута хүрбәға алла, бастығы төхімәқті мүктәнәрі. Айсен бір налақ санынан хабриттаран ехер. Олар антон манна көрөбітінен олыс көқтіқтік тұста ғыджар. Бәті қамнан еларын көрдір, қонна қанытта көрсөққа. Төхілге тағығар. Öktənlərən össö bir balı ebində Qurban Şəraya baxsan, 2 nal bolla. Sürbə högündə qalla. Bulurungu polufinal Aqsana qatılanına 5 nal Aqsandan Qurban Şəraya köyün yer 5 sekündə qalla. Онна бұл қапсыға 5 нал ақсанынан күйелағына тақар Qurban Şəraya Европа 2 түхінча сүрбі лақ күйелаға Иван Дереген түхілге тегер Qurban сыспат боллақ бұтына 5 күйетін сетісті. Төрдіс күйеті болуқта. Оттан Айсен Падабапқа инеке түйілгелерге көйіні қатуыны бағары қайын. Дәрі дұғыттар түйілгеға сәтті 10 келелі бағыстар көңілкіміс медалі бұл жағылара. Андойдекке түнчі 17 ғыллақ чемпионы Давид Баев Осетия Ханты-Мансийский автономный округу көміскүр. Онна кені тұрлағычыта бейі командабы қапыдана Константин Капрунов бұл олаттарды түйілгеға ан маңнайғыларын бәбәлерін күтті көрсөллер. Үйеретер елейтін атаған Константин Капрунов олыс жөдік еті қаннанылары өті көрін қаннанар. 3 минута қалла. Финалда кесі бітігер. Бастығы түймәккенне Aqsan 1-0. Заслуженный мастер спорта Давид Баев. Команда капитана Константин Капрунов, катуш тренера Егор Терентьевич Пономарев. Команда сөрін тренера Вадим Эдуардович Семенов таққан сөбе ама болалар. Дәрәм сататты бұд! Күннет кебалы берділер, доғық бербәділер. Салғы өлелән еққа тоқтамыққа балтырам өті қалла. Өсі қамсатыққа тоқтамыққа. Дәрі тақтады бұд! Туран кәлекқа, тураққа! Дәрі тақтағым болла, ұтары тақтады бұд! Мүліті хүтбе күнді қалан тұрар. Кекке бар салғы керес көлелеққа. Керес көлелеққа, леққа зақуаты лапы еққа. Два балла есть! Aqsan 1-3'ke. Kadar sucuya kılgas matı gülelette. Minüta 6 hükümde kalın turar.
Константин Эшеті көлі тақтыр. Давид Бая бұтара тақтата. Онна Константин 2 тағын ұрығы тағын. 2 балы ұрынна. Ақсан үс-үске әтәннесті. Турабат. Наканка бар бапы, Турабат. Стойка! Ақсан үс-үске. Давид Бая біннігі. Көрден 3 секунда қалан тұрар қапсы үбітігар. Константин Дәбілін санатын бартын қолбан. Көйін қаннаныларын чөпчен орталуыннады. 35 секунда қалла. Қомыллаққа 10-1. Киритан орыққа сүрбе күнді қалла. Оңырыққа көсті 10 секунда қалла қапсы өтіміктен әрі. 5, 4, 3, 2, 1. Onunla bәткі hülaqtık. Üst-üstke ақсанынан kıyıbıtın mütçü tuttuğut. David Bayıp bu tühülge kıyılağынан taqar. Ondan Konstantin Kaprnov komanda kapitana 36 tөгілін ödüllar Ivan Yerigin tühülgetin ürün kömüs medalin ketiğe. Ақсан үс-үске. Молодец, Айылғалын алтыған Гысылартан Күн отуттан күйсылан Әккен сеңін әрчиен Бастың көғыз Жулу тұстук Күлбар күйі кынаттанан Өрі өрігөй арғыстан Керси айы бастың ән бол Бастың көғыз Жулу тұстук Күлбар күйі кынаттанан Өрі өрігөй арғыстан Керси айы бастың ән бол Олығы болан түрін Ұжыр қаңын аттатан Бұл көберге тағыстын Дойдың чейін көміскү Бастың көғіз Жулу тұстук Күлбар күйі кынаттанан Өрі өрігөй арғыстан Керси айы бастың ән бол Бастың көғіз Жулу тұстук Күлбар күйі кынаттанан Өрі өрігөй арғыстан Керси айы бастың ән бол Yara kündü görüşçüler begin jibitiger ottan bu Ivan Yerigin tühülgetiger Sakahirtten kelen anan minen ondan köngül tustu aras tühülgelerin keriyejan körör Tıktavullah kehvet Stanislavski rabin turar ondan bu tühülge 36 kubak saka olatların kisilerin hanağın üllehinere. Мен ана бар быйыл олох шүйдүк тоонду утяны бут. Төкөмүс келбете. Ол гынан баран сака көмү көмүстер келдилер. Онда бронза келди. Оны мен бу мактанаппын барабын сака херин сборный тренердергер. Онда тустуктар бар. Üçe baytık barı patvotkalanan üçe baytık barı
Kotor bu tavulunlar, kayıp tavulunlar baralık. Zindakti girsenler, kiye kutun sürün kategoride girişler. Onunla ben ha gördüm. Kalbi bitti Allah kasım mekkaydım. Да, он Станислав Холовра бу саха багаштара сүрбәкки вол кытынна хассына ме волаттар бу паллар оннан бу 2 күн төмүгүнөн ситаре арылыбакка калбыт багаш эн ханаар кемей. Атын мен хана бар. Биттен ордук дагы күчтүккүнү. Лев Павлов болок реванш эте. Маны кайдыбыттан начинман гуштен олу уже соперник көрөктө атып онно мен хамы күскөнү хаябыт. Хамы олок кетехилак киси болла. Ол камбатын бары биллагат бары көрдү коттордубут. Кайбатыбыт ол камба рас биен сеттага ана хайын кайык битем мен олок күскереним. Лева күскө туунна. Ону волаттар толору бегергеттилер де онно аттан хакайрын алжачыларгар бәян бага хана. Хакайрын алжачыларга баргаларга мен мактанабын. Эги бар болгон тусту бар. Үрдак шөй. Да, мактак. Дарабанна Россия түйүлгетигер үрүн көмүс медалига да жыбыт. Матвей бәте ханата үллестен багардан отан. Матвеевич кайдак түйүлгө астай волаттар тустуларын карачыларга нанкылгасты кырдадыр. Ите күннен бир дойлактарым. Бу тусту начо ханатым үйдө белемни кебиттер. Онотти тонкастага уланы де обратно кийин үлелеге белемин жакын багадым короче ти балын кумлерге бите колора ти обратно ге колора леп колора берем бистети бите ынырык тоостак болон тагыста онто ким булана капурно пулати беслене маменга ары бетер каямыстыды на петне алам бистеди каядыды ары тустасты эне кырдык обут тибете ана кийде чемпион мира болот. Олиһин колора мен акжоннор ботак монду. Атак осы картына хүддә эпиттер болоттар. Онда мында кыркыр тонкастага токтоканады яны. Тота обратно моменттер үлели булактар мен оттан бакта обратно гөлөлөй кебин оттан. Үлелиге белемин жемин оттан бем түтө инициатива нетебина. Да оннан эдер багаштар бүтүрдәл багол республика хөкүмәттәме командатыгар киреннер кыттынырлар. Аны кеме белетәне теккән сөбей. Кем тустутуны каракканар астына көрдүгүнү. Оттан инне токта мен били колора эдер отеди абылап нахачы тусулакты. Абылап бүтүнү каянды эдигини чөдүк туунда ен эме белетекин эме багарабын оннотон осынын потенциалдары бий отубут нахат бактан туруга баран калалар орок позицияларга турбатлар даны барларын кетет айтик Европа же бешираевы кайда капурно колора теме тен үлеттен кала бата алба голаны үлеләп трөгөстөр болоттар просто как картон кастага опыта болконто күскө уроканада не просто так эти валлай колора тем бир опытта дөннөрүнөн бактары боло но мен бебинере пепин осынын кыжагастыргытты күскө тандемнамы төлөлөкка ем баргытын ыңырабын түктөгөндөн тон Да, Лев, Ағардалебет, аммаңна кеген, еккес күттігіттен Иван ереген түйілге дейір еккес болын оннаттан тоқ қайда қаналақ тұрағыны бән кесігіттен түйістіңнің. Бән кесігіттен бақа шөйді бұхарым маққа тұрауын. Так, кайықтақ әтім дейін, кайығым үлелем. Дәдім мен өсебенейем шөй болуға. Ота Россия чемпионаты кырдылы хим балай да бар. Ол инне каннар старт оңорорун боло же. Тарскаке боло. Билбети, бу үстөн сбор болор Европа гене. Тонна барар боло онна. Тонна пока белемнен. Тонна канабы кайын. Токтана лохан грахти пока көстөт. Так. Россия көстөнега. Ya ondan Lef bu hürdə qalbaq bir doydulağın oğlar kalbetlər, bir doydulaqların kalbetlər, tavasana haqayırdan albaq aldaçı kalbet, hıylara töhö küsənyə bəri. Tan. Erel ever bu. Ha. Şey. Albaq baleşik kalbetə maqtanam təkinlərgə. Dağın xatatılar, balida tatlar. Tan. İndi qalbaq Barış barışıy meka petnesi moda komullar barışıy
Ален нар кырыктыйны келен көрөр болун. Онна мактал тылларын, агарда тылларын бу медали кыйыны кем яхан ыкын багарам. Тын кайыбын бастадан туран эле кабар. Киннер өйдүллөргөр. Тын эссе кайылар коллектора манан ыктыппын. Бәвин иккис месте олук көрөк мар опын жигине. Тын каление дәмәр. Да, өсөтө гүлө гардалибет, оннотон билген түгәне мүчү тупакка опса карска түйүп алар, оннотон бары кайын бары. Ахобай түгәннәр болдылар, левка гадда. Онтон волаттар бутыра гадда, кыз бутыра Севиль Назаровага ме. Тани бахар. Александр Моторин. Александр, пару слов про турнир, про кубок. Болели, кричали, чуть-чуть не хватило где-то, но все с медалями, все нормально, Якутия на пьедестале. Все огонь, Костя вперед, четко, сила есть, он попрет дальше. Да, күндү көрөчүлөр бейген небитигер быйылгы түйүлгө үрүн көмүш медален каппет командабы капитаны Константин Кабырнов турар оннотта ханатын истекка быйылгы түйүлгө туһуна ханаларын көсө. Тамбаргетер нравлырон бейга хакат структуралар дибит билешик табда баралар мактал улхан. Таманна шуйды беленен келбет туруппут шойда до конца кисет дегелеп битти. Маннык меслерин туунан улхан ханаватам. Просто галим до конца уставление настрой дахабди. Да белемнен ине кадда кахардыгыны оннотто яхын түһәритен ен чагар кадда катай. Дам белемнени, конечно, жарык өттө нар гаммалар. Рахаттар самбайм би. Травмалар, кратравмалар токтор. Аны баратын ахан не күрдүк. Татулуйда кана стеги кадар булай. Но то я хамман шүдүк төрбитем а. Бу хана жылын неме төрө жутум. Антон тутар тамды. Шүдүк бар буда нормально. Проблема yok yani teoride. Şöyle. Да оннотон бу колобрак кетенче хүрбө үсаллаха баронсонол бутын билген бу 36 кубак үрүн көмөн каттен оннотон бу турнир туһунан атын турнирдатан тох оратылагы тох тыннага дек. Аты бу турнир международный булай. Туга атны муктар баллар. Анын тренер. Антан бир хами улган старт була була. Антан Россияга келди. Анна бу хажыл гэлле шуйду беленен гэлем бараманна. Табу крахтейне сен шой бай туга атмосферада хабалелчиктарда аны калем балейдылар шой байдык бәләре билет атлан дип курдта. Анна туга шой ди хмарамни. Тахада бейеке кайыр курдук кебер. Тасқайыр курдук. Да, оннотон бу коңур тустуну сүгүрүячилерге агарда тылын оннотон бага ханам дек. Коңур тустутан токка белешиктерге да. Та белешиктерге баралары улган макталбын тедебен беге курука жөн бе ток барбытынан нар кисек бит. Марата таңгалан курдук. Да, оннотон хеники көрөктө хилер өссө үчүгө түмүктөрдак болдунар. Үлелен камнан кыйыга жолуң мактал. Мактал. Да, күндү көрөчүлөр бейген небитигер Леонид Николаевич Спиридонов турар. Оннотон билген бу түйүлгө 36 кубак туһунан ханаларын, олаттар туруктарын, тон капсыгылары кайда ханалан тураганы. Бу Иван Ереген турниры хыллата болар, бейге тансака ерегер чугас болан. Ол тарбут курутун бу кенки кемнергетен бах медальдери лачут. То бу хырыгадаган ол тарбут дагы жуй. Атустуну гаддылар. То бин өрөрүмден тергедиле бирте теңге кийиштилер котурбут ол тарбут эме кылмыч чакыттардылар. Антон бу местелеспит ол тарбут дагы жуй тустуну гаддылар ол кодот Александр Авилов. Лидер олаттары, алтын бир лидер олаттан кайтылан. Бу олимпийский чемпионга Зоуру Гуевкара хоттаран 100 месте болла. Мото тибите хеккелли кисен агаяк күндө кабыдырылан барыбытын үертеден нетихин бар. Аны таанаттан бу Лев Павлов под биги лидер бит, то кене карамеппит, бу кыл көмүс медаль алган лидер боло демет, антан бу лигин көрдөк мене бопсей тустутун көрдөк мене даган эппит. Онда тати мангуху мен кырдак мына бахаяр курду болбут тене технология. Күйүнөн да коттор болбут.
мастерствотунан да котор бот якынана да. Онуттан бу инникитен лев кыяр кыктагыт. Аны мен эренебин лев кыян бу бенсетте килегаттан бу циклга олимпийский циклга лидер болуга ден эренебин. Онда инникитен бу лев кыяга онуттан котторуга ден. Кене билген бу хетергедле начин биле опытовет, доступителбек, лухан турнирдерга оленте бир маменга элитин улан төт балы эргителен кебишти. Элитин берин кебишти ким лев. Отон эскетини көндөрдүн нөктөрү онотон такый птяны. Константин Капрунов я лох дагы чөйдү тугунда кененник тустуудан такөрөлүкпен. Онотон бүгүнкү күндө кене билген эми хаттоңга лидер боларын көндөрдү. Лидер боларын көндөрдү. Бу Давид Баев курдук андай чемпион, Россия чемпионун кыяктагын котторду дегена. Кенемети каратек ыгылыян атакка сүбүдө кирен калды. Аны тегнен кебишти балын. Жиге 3 бирге тон кыйнен дигенен атакка кире октатан. Эме тергедилете такара түгеннер бахарлар деген. Анан тик Константин билген сүрдөгө чөйдүк бетин анескеге беленелен Россияга келен мастык эместеде болгон сөптен эмери небет оны туйдер була би отур бут бу Россия курдук тустууга андойдуга бир хаммай лидер дойду эгер сборныйга кирбиттер үйөрдер онутон кендергеттен индикетин биги кыйлары оны тагадебитин тердептер сака жонугар бартыгар тустууну хөбүлен болтор будущеде кыйлары энитигер би кабилеген чүй отур келелер чүй поколениялар келелер онун биги тустуу дөсү күчкө хайдыга онутон индикетин биги сыл сортурор олимпиадага тиен олимпиадский медальдар келет. Да, мактал. Аваетнери болла. Онна ой букатта. Поздравляем Давид с победой. В прошлом году не удалось победить на Ярыгинском. Вот в нынешнем году в 70 килограмм выиграл. И подготовку как пришел к старту? Готовился с тренером своим. Так, индивидуально готовились, можно сказать. С тренерами сборной готовились. Один сбор у нас был, не как обычно 3 сбора, чуть у нас неоднозначна ситуация с борьбой сейчас в республике. Ну, как мог, так подготовился. Не скажу, что прям на пике формы был, но был больше головой и настроем. Планировал выиграть и рад, что получилось. Ага. А весогонка как прошла? В прошлом году 74 боролся. Просто непривычно чуть 70 было бороться, я уже привык то, что сыт и все. А тут у меня не больше, чем у других вес. Просто у меня в 74 был, можно сказать, меньше. А на 70 все примерно так же, как я, гоняют, если не больше. Так что прям с весогонкой проблем не было, но просто на ковре непривычно чуть было. Я думаю, с каждым разом вспомним, да? Каково это чуть-чуть голодненьким бороться. И про соперника по финалу, про нашего капитана Константина Капрунова, что можешь добавить? Первый раз боролись, знал, что будет очень нелегкая схватка. Так просмотрел его пару схваток. Он на каждых соревнованиях таких хороших спортсменов выигрывает, всем дает бой. Очень такой техничный. Разносторонний такой, много приемов, его в одну, в другую ногу проходит. Такие, хорошая борьба, у него видно, что борьба есть, и знал, что его будет нелегко, и так и вышло. Было трудно, но счастлив, что смог победить. 3-3 счет о многом говорит, да? Да, это равная борьба. Равная борьба была, равный бой такой, и я выиграл. А на чемпионате России 70 или 74? Посмотрим. Как бы вес. У меня обычно, может, на килограмм больше бывало. И вот чуть меньше стал вес. И тут еще 2 килограмма провес. И я не хотел прям 76 так бороться недовеском. Решил чуть скинуть. И это было, похоже, удачное решение. Слова мотивации для подрастающего поколения юным борцам. Якутии? Вообще России в целом. Что молодым могу пожелать? Главное не жалеть себя
терпеть и работать, и верить в себя, верить в Бога, верить в свою цель. И там, где есть вера, там и силы появляются, и возможности появляются, и все получится. Не жалеть себя, верить в свою победу, в свою цель, и все получится. Спасибо. Yakında görüşçüler kana surtaçılara, sporda sügüriyatçılar 36 sugulun ıtıllar Ivan Yarigin tühülgeten 2 günüger olatlar bıt finalga takkanlar. İkken kıl mütçük beytaranlar ürün kömüş medali gettiler. Onu tahanan 6-11 kilega Olus uçugaddi Tustan Aleksandr Avilap Baronsa medali getta. Kıspıt Sivil Nazar'a 5 kilamiye Baronsa'nı getta. Tustuğut tahma üddabide Olus kihini verder. Kihi karagarıgalatçı köster. Onun oton eheka min sügüriyatçılarga sport tula vardı mutugar. Sergabitigar bagarabın olatları yokkayın. Botuganya olatlarga yobil tılı agarda tıllarına tekayın. Ondan lohan köylerin mültügar turallar diyanıgın. Ondan saksıngı küngen ya saka olatlara tüyülgaga atakıstara genlerden esitihini bagarıkayın. Ondan bu birini körbükütügar eheka körachüler bitigar barga maktal boluktun. Spordo taptan çegen çabdik turuktak bolun. Kanalga surtuğun soğuk bollağına hayatırdağını surutların. Bu kurduk tahamna sport berilen eheka belakti usta üleli kanını turukput.